re a leboga bana ba modimo go tswa tlhonofatse. Amen. A re bule mo diBibeleng wa la ka la Hebrews chapter 12 ba Hebrew kgaolo ke ya 12. Amen. Ge re le mo ba Hebrew 12 re tlo bala verse 18 to verse 24. Amen. Amen. 18:24. Tomaga verse 18, that's right. Let's take verse 24, Hebrews 12. Amen. Yona le kwedike bana ka mkhao. Lena galaka la batamela thaba ye ikago swarwa ka dia. Ye ituka go mollo ya leruleso le swishu le dimu. Ya mollo wa palafala le go gala ga tedi bego di bolelwa. Tšeo ba dipulego ba kgopetšego ba re go se tlwe go bolelwa le bona gobane ba šitilwe go kgotlelela ge molao o re le kgomo ge e ka fitlha tabeng e tlo thungwa ka maswika gometše ba di bonego di be di šiša moše a ba a re ke tšhogile gagolo ke a roromela 24. Amen. Ge e le lena le tlile tabeng ya Sioni motseng wa modimo ya phelago Jerusalem wa legodimong le monyanyeng wa diketekete tša baroma le tlile putegong ya maitšibulo a go ngwalwa kua magodimong le go moahlodi e le go modimo wa botle le go meoya ya bakgethwa ba bolo ka tlalo le tlile go Jesu yena khumedi ya kgwerano e mtsha le tlile go fokelwa ka madi a bolelago a fitišago a abela. Amen. Re a leboga bana ba modimo e feletse brother Shufi. Amen. That's right. Re a leboga bana ba modimo a tlhonofatse palo le ntše a re dilong fase. Amen. So re a leboga bana ba kgoši. Amen. And re buile gape then re sa expecta modimo a bolele dipelo tša rena. Amen. Ke ntho e maatla a se ntho a tlwaele go no ba ka mo sebising. Amen. We come into a very supernatural environment. Well, ka re bana ba modimo ka re o tulela taba eo. No, so that we can be reverent re kgone go ba mo line ya se modimo a se dirang. Amen. A re tsweleng pele ka molaetša wa Climax of Prophecy. Re go re dirile part 85, a re direng part 86. Amen. Re bolele ka candidates of fellowship with the supernatural. Ba gopole be ntse re bolela go seng nako ngwe selo se bolela jwale batho ba se bona ka mgo se tla ka mothoko e a o tsere mang o se bona go se bolela jwa but it's one and the same thing. Amen. Amen. Re bolela ka candidate ba ra ke motho le re ke o e be ready jwale gore o loketse o na le ditokelo tša go ka kopanela le diphedi tše di leng ka godimo a tlhago e seng fela the supernatural le maatla a leng ka moo. Amen. Amen. So re a bala mo lengwalong mo bana ba modimo Paulos o leka o tliša phuthego ya modimo gore a ba bontšhe o na le ya moleba le mo lona ke le jwang. Hallelujah. O ba thomela pele ka thaba ya ko Sinai gore no bana ba modimo le la fitlha mo Sinai mo Sinai mola e be se mollo o mongwe o mongwe o tuma thaba e duma mola o tšikinyana mo fase. Hallelujah. A ba botša jwale mo le le gona le mo le mo le leo le nyakile go ya go la Sinai but la Sinai e be le thabo ka e tshwarang ka matsogo ga bolela ka ge tše di ka godimo a tlhago di thegola mo tlhagong ya batho. Amen. Mo le tseo re bolela gore ge modimo a bereka batho o dira so o lesa batho ba ba bantšintši kore ba bolela ka modimo ba tletse ga e šoma le batho ne that's why lefase le le tlo nganga le ra go le modimo fele because ga e lo šoma a šomile bona ba tletse wa tseba ko stadium no biletša ba bang ko thoko ba ena nyaka go bolela le bona a fitla ba direla ntho engwe le gore mo tlhalego ya motho le ena wa tseba re ke bona mo a e tshwanetse re ithutile tsona tša bophelo ba ka keno ke ntho e nngwe. Jwale bana ba Iseraele ba tsamaile mola le setšhaba and then ba tsamaya ba modimo a le moše a tsamaya mo ba tšea ba tliše mo ke nyako ba modimo mo bona. Jwale ge ba fitlha mo thabeng modimo a re jwale ke kgale ba tsamaya ba mpona ke le ko pelenyana bale ba tliše mo nnang ba tlišene my presence ba tla ba mpone ke nna mang ebile re ga theoga fela ke ge thaba e tuka mollo go tia gadima le lengwe ba ba go rapele gadima le a se la pula o mongwe le o tlotla e kwa wa tlang kwa tswang gore sa go tlwaelang go le gore go le ka mokgwano gona mo sebaka-bakeng go a thoma selo se seng sa thoma go diragala ge ba lebelela leru le le se la apara la poleke ba bona gore no
maru a pula re a tseba le a se lona Amen. wa tswa le gadima la betha thaba ba re ke eng ntho e dira ba bona gore mo go na le sepidi se seng sa maatla se tletse ka voltage dilo tse ka moka se a theola Amen. modimo a le ka ba bontšha gore gape le re modimo se ka lene o nagana gore modimo ke le dudu kwa le re I love Jesus wa tseba le diamatela this is serious Amen. pula a theola mola thaba ya tshwara mollo bana ba modimo na o tsebe gore o ka se no fiša mabu no mabu a so mara ke ba bone mollo o thunya modimo a thaba e tuka Amen. e fiša ke presence jala ga a fitlha mo thabeng mola bebele le modimo ka mogone go kwagala phalafala e belela moo ana bebele le moša ba re ditšhole kudu tša thuthumela jale Paulus wa ba botša gore gape mo le tlile ona a le atla mo thabeng ele le tlile to another mountain Yeah. le tlisitswe into a presence ya the supernatural mara a le atla mo thabeng e ka go e tshwara ka maotso jale e ra gore Paulus o ba kgona go bona gore ka mo leeto la semoya borapedi bo tlisitse bana ba modimo mo kae Amen. ka re go ka bala Paulus a go le thaba ya Sioni sa la ena amen no se re tseba go ya go thaba ya Arabia go bala mo lengwa la Galatians ke mona ithutelo mara o botsa kereke gore nna le lele o ba botsa ba le mo lebaleng wa tseba a re re tlile mo thabeng ba maketse ba lebela mo go tlo thaba e kae a re tlile mo thabeng ya Sioni jwale mo thabeng ya Sioni mo jwale o bolela o re le tlile mo thabeng ya Sioni le tlile mo motseng wa modimo wa phelang Amen. jwale go bo thiletse bo ka le mara wa tsa go Paulus mola ba tla wa tsa ka go kereke ba ka o thema kore wa tsa ba ka o kra ba o impressa ore o tlile mo motseng wa modimo kore ke motho wa tlhago o tshwana le ge be re bolela re banna ba bararo ba bangwe ba rapela go kerekeng e ngwe ba tsamaile le moruti wa bona ba ya le ena thabe bo rapela a fitlha kwala ba makatse Yeah. a yore a bane le yena o yo tsamaya ka re wa tseba le itsamaela le tšerikgang a lo tsamaela distance nyana a fitlha mola pastor a fetolo a tuka mollo kore bane mola banna matswalo a ba ka mokgomong a ba bontša re bonang nto bane ke motho a yo ba sephedi sa go ja magobe Yeah. this is a big being and leswantse le kwiše gore ge modimo a le wele from what this is what you should be doing a ba bontšha yona ba sa re ke yena o ba bontše tabeng ga ba thaola le bale ba bangwe ba ba tseba ba tsamaile a thaola moše a thaola Elia bebele re ba bona Elia le moše ba se botše ke motho Elia tšule ba yo ba tseba re Elia tšule Amen. ba kry le motho ga a tloga ka mo a fetse go ba motho o tswela pele a ya ba motho mara ka level ye nngwe Yeah. jwale o ba bontšha gore le tlile mo kae jwale mo le tlileng a se mola ga maloba mola ba re le kgomo se ka ba thatšha thaba mo e bolaiwe jwale mo le batameditšwe e le kwa kola ka candidates of fellowship with the supernatural o re le tlile mo Jerusalem go magodimong jwale ka re ba sa tshwantse go ra gore something ka leemo la sengwe le ba fitlhile mo sone Amen. jwale ke re bolela ge ngwana ya modimo a e tla servicing a ile ba go rutega bana ba modimo really dilo di a move ka mo semoyeng in the supernatural things are coming closer to something Amen. la tsara bana ba modimo and dilo tseo tša semoya di so real ka re ge di thoma di phula di tla ka mo bathong di dira dilo tša go se tlwaela jwale ge motho a yo fetoga ba mollo o mongwe yo tsamaya ba re o ile a tsamaya le modimo Enoch o ne o tšea strol Yeah. a yo eta moya fana mafelo ba khwetsa a seo ke motho wa tswela ke mosadi ka bibele ka go ba lebale ke capability ya rena jwale ya bontšha ka go tla mo thabeng mo re thoma go ba di-candidates re thoma go ba le ditokelo tša jwale re ka thoma go kopanela le dilo tše dingwe kereke e swantse e kwiše dilo tše gore we have come to that place mo le kereke e swantse e tse gore go na le legodimo go na le modimo wa real and go na le diphedi tša semoya tše di emetšego go interacta le motho e re le tlile mo an innumerable company of angels gore mo lengwe le ya le bone go tlhaetšana mo re fitlhile gona mo semoya se re tlisitswe mo sona kore taba ya boleleng elo e be sa sone go ba taba makatša motho e re mo e bolela ka dikete dipalopalo kore e re ba ka seke wa kgona go ba bala and in your company Yeah. ge ba re batho ba re in your company re ba sepela le wena kore o fitlhile mo le gore mo lefatsheng mo o motho mara semoya sa gago se tlisitswe mo le ka go di-dimension your soul has moved into that space mo le gore go exista dilo tse jwale o ba candidate ka baka la go fitlhišiwa mo thabeng o thoma go fiwa ditokelo tša go bona gore go ne le go feta tlhago go na le diphedi go na le barongwa ba diketekete ere you have come to the general assembly the church of the firstborn
which ba mo mabitso a bona ngwading go le godimo jalo gona mo ke mo go tsang kereke mo kereke ya modimo go kwa ba re batho ba rapela a se ntole ya go re dutse re betha matsogo ba re o ya vota yeo ke ya lena ka mo ka mo le godimo you have come in the presence of other beings tse di filwe and a le mola ka baka la le ithapeletse no le qualify go ba mo because power ye e loketsweng ka mo ara lena e qualify go fellowship bibele ge bole ka fellowship bana ba modimo fellowship wa bole le ka motho mo le godimo mo le go fa fellowship bole ka batho ba mo leveleti gore re tlametswe ka matla a lenga o di matla the only thing gore kgopoletsana so di change sta tla sa nagana se motho so because ke yona ntwe e thibileng dilo that's why mo prophet a go jara the day the bride a ke tswa ke ena because problem e mo go yena mo a tsi a tsi o dirile gore a function go kae le ge dilo tse di mo lebane di itlamo jwa dilo tse re di bolele tso gore o boetsa re motho mo ke di tshwantsho a di tshwantsho tsa sele go na le diphidi tse di leng mo right we have come to God the judge of all jwa re tlile mo pela modimo to the spirits of just men made perfect re tlile mo le meboya ya ba luki e dira perfect well re sa bolela ka motho wa tsena kereke no adjustment ska mpotsa ka adjustment bolela ka adjustment a isitswe pisha perfected adjustment that's all so re bolela a re no bolela ka ntho le ya go luka go phela botse le batho wa tseba assembly e batla go amogela wa tseba batla go dira jwang wa tseba lwana batla tla ba go bona yo tseba those just people re fitile mo we are talking about perfection re bolela ka a man brought into his perfection utlisho mo le mo motho le go mathomo he must have been this thing mara sebe se molatletse go fase a shala ya ba church member and then the worst part gore winchi only a few of them gore e dira dilo di be worse gore ba ba tle mo kerekeng ke sa bile ka the perfected ones ba ba tla mo kerekeng that they are very very few ba feta go le ke ba sa tleng kerekeng mara le ka ra bona ba tleng kerekeng go na le ba bantsi ba se thapale ka se amen jana mara ge re bolela ka the place ye kereke e tlise mo le re thoma go bulela ba ka mantšwa mong e be sa sona go ba ditlaba ge re kwa ba re mangelo a shupa tlole go sa feleng only 7 mo bibele re innumerable ba ka se ba bale jole go mpotsa ka 7 ngwana morena a ya sona go ke tutumela ke tutumela ke re 7 ya bona ka moka e feleletse ape mo sa bala ke nyaka ba ka se gone go ba bala bibele ke tlhomile right there le sora ntse bana ba mo jole mpotsa re ge re le ka ra diphidi tse di le kana le tseo ka matla and a re be mo la really lesser beings we are in fellowship gore se ba re fang sona re gona go ba amen re gona go fana le bona tse di re tle to Jesus Christ the mediator re tle le go Jesu Christ e leng yena moelani wa kgorano e ntshwa a new covenant to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel jole re tle le kara this fellowship go na le modimo go na le barongwa go na le phidi go na le phutego ya modimo matla yana a dutse fao go na le the judge go na le Jesus Christ bale o gona go bona role ya Jesu Christ monna ola wa go tla mo 2017 years ago re ka nyo bolela ka polelo ya rena ya se calendar sa mamotho 2017 years ago go na le monna wa tlile mo lefase ba e be se motho wa tlhago jole ka ge le rena re se diphidi tsa tlhago a tla mo a tlo re bontšha rona Adam a bele Adam o ba sa tsene kereke Adam ba sena madikolo Adam was a man ontswa Adam ba tsa mamola a botsa tlhapi wa kora botsa re tatele tlhapi e se di tlhale ka mola di ka mokgwa he was just like that ya ntwela ka baka la boradia ba sa tlhale ra wa mo ra tla ra ba so jwale molaetsa o tlile mo modimo a utulelang kereke a botsa ganyane gore motho ke jwale re boetse mo jwale bibele jwale re tlile mo re ikhwetsa re le in the company bibele he has placed us in heavenly places as a tshwantsho go na le part ya morapedi ye se mo tlhaong ye tseding ko lefelo le le bolelwang le and in this place go na le Jesu Christ e re ke ena mo ke ena go na le kgwarano e ntshwa go na le another covenant ya dirileng mara covenant e Jesu a e dirileng o ba sa e dirile barong o ba sa e direla motho and then e re ka madi a bolela better things than madi a be
Jajila abela bolawa bana ba modimo ko lengwalo la Genesis Bibele ere ge madi a wela mo fase Bibele modimo a thawa botsa ka ina madi a ngwaneno a nlela mogoshi abele o khwetse buluki ba hae wa tsara o ba dira dilo wa ka lenano la modimo a rapela right o mongwe sene go rapela right a bola ya o kaina bola abele a molela go rapela right so buluki ba abele ba fitla ba ge madi a tshologa madi a fitla a botsa modimo re moluki o bola ile go fase mara Jesu Krista ga etla o ba sa tlo ikhwela o ba tlo khwela rena so ge a khwela rena be ge abele a le gena a ikhwela a khwela mediro ya hae and then madi a fitla a bolela ka mediro ya gage ko pele ga modimo jwale Jesu Kriste wa sena mosodi ga e khokos fapanong 2017 years ago re ka bolela ka mogomotlomo madi a gage a fitla bolela se seng ko modimo a se bolela ka rena jwa ge re le so go na le lotse di bolelwang ka rena ko le godimo wa tswa ene di bolelwa mo modimo gore ba ke ba lukisitse ba jwale ba na le ditukelo tsa go dira jwale ba na le right ya go tlo fellowshipa mo gore a re sa le diphidi tsa lefase fela mara tla fitla mo yo amen la isora bana ba mo jwale ge bolela ka candidate e ska le wa mantswe a makutukutu anyway mantswe a ke quotation from the spoken word mo prophet wa bolela or ge ngwana modimo a amogela the Holy Ghost over a candidate to fellowship with the supernatural amen jwale ya bontsha gore bana ba modimo bo rapedi botlile mo bale o lebelela ntho re di bolela lebelela se Bibele se bolela re tlisitswe ko kae go ka di rights ya re o lebelele the quality of your life wa tsara dipolelo tsa ga mina ga mesepelo le mo go tlo dira o mbotse na o qualify go bolela le batho bana apena go ngo botsana kereke o kra batho ba itate dije ba iphora bona this is a very serious level ayo ba go bolelela ka rota keno no nga se khone o bolelela le mo le gona le gore ge motho a ka fitla mo le o khotsa monyetla wa o fitlishwa mo thabeng ye jwale o fiwa ditukelo o ba a candidate a ka kopana le modimo jwale at any time a ka lo kopana le lengeloi ebe se sana le go swana ba ntwa o makaka mara today go ka le go botsa motho le ka go rapela 2 minutes ke bothata jwale motho wa mokutu a bolele mo mantso a bolele le ena no re bolela ka batho ba ile they've made a move batho ba ka ba tswetse pele amen ere ene jwale ge motho a etla mo thabeng ke mo motho a ba ge ba re selo was perfect bana ba modimo ge batho ge go thuselo was perfect ba ra re sona selo se a o tle ka ntweng o se isha to another level ya okay ke re be re bolela jetlile le no fa re go tja ditlo la discernment go tseba a perfect thing ka re go ne go tsana mo masho mo dijo bo mola o no bona dilo ka mebala so o no bona ntwe tsala re ya topa dilo tsena ka mola as perfection into go le motho mo go feta mola le bella selo a feta mo le festere me ba bone ko mola we bone ne ina le the first message e mo fanyo but a lo thoma le ka o lo tsa clash ta pusha trolley a di tlosa mo di henga ranga tla trolley no wa tswa perfection o swara le shela le o tiele tsa text a lebelela a itile go rona le ntwe ke botse me bala ka moka e mo tshwanelo mara o na le something sa senya ka mo o tlo kwa re ye o ka e tlhatswane o tlo khwetse shike o makata wa itlogela mara o mongwe tlo tla itsia aba tshite 5 mara o mongwe o itlogetse o tsere le shelanya le la ba re ya ke itse because wa ge ba se lo se perfect o tsia se lo se le gore a sena bosodi ge se lo ba re was perfect o tsia a good thing apa perfect so ndire ikushise o tsia good wa isha pele nyana wa dira better wa isha ko se nye fela la best mo ke perfect mo that's what jwale gona le bete ka mo ba gona le evil jwale ge o evil apa perfect wena a go ba le yo ka re jwale ra selo seo ka se tlhaolang ka ra dilo ke dingwe tse le gore di nyakile go ba le sone jwale o ka se morapedi wa motlhakantšha le modira dibi wa re o nyaka go dira perfect ao morapedi wa perfect kola o montšhang ka ra just made perfect kore you make a just man perfect that's all so go ra re go na le leemo le modimo a le ga re dira a re bea mo lona leemo leo la latlhega jwale ge re tla ka tsela ye e bolelwang fa re bušetšwa gape mo lefelo le we are going to be perfect re tlo ba exactly go sena mo re shortang gore re be motho o modimo na a monyaka amen
kara ke re ka no ba motho o le ro ga o se le modimo mara so le modimo ka o shumisha mo lung ka moka o ka no khwetsa o le mola o tshwana le David ba re a man after God's own heart but go ga bua thabana ke le modimo a re ho Amen. o ena ka se yae o bolele batho go bolela ka perfect man go bolela ka motho a sa tlhaetseng felo mara a good man go na le tse dingwe a ka di gona de go mo tseba good Samaritan o eta pandisha batho le pleke tse ka moka ke good Samaritan o sa le gole le better o and re sa tloga mo better re go best jwale o itshwara re bolela ka mo jwale ge le re bophelo ba ga ngwana morana ka nnete bo tlo namelela ka mo gore bolela ka ona e nya gore ape o nya go tlhokomela le tšatši ka le tšatši gore lo tšeo di dirang a o di direle rena ka re nkere o tlo notla o feila skala o tlo feila skala gore go bolela ka the spirit of judgment this fellowship pleke e re bolelang mo o tsenang batho ba semoya gona a o tsene ka baka la a o tsentše ke nna ka re ke a koreka no you must get the line o swantse o be mo marking and that mark we qualify ka bophelo ba gago the life that you live your everyday life ke yona o dira mo Christ e seng ka re fellowship a go kae ba o rera dilo botse that thing you won't help you re bolela ka how far have you grown from being a fallen man wa tswa ka mara seretse wa tseba baby no more wa tseba dilo di tugile a sang khamisia dilo tse ka moka wa sang ka wa tsa le mishung kwa le tse ka moka di ba tswe go fetja re tswe how far have you gone ge le o sa le mo good man a re bolele ka wena no wena o tlo khotletsa mollo e tla go pele wena o di khuntsa o better man a re bolele ka wena perfect man ke gore mmolela Amen. ke tsapa le o kwa message Amen. matepe le makoko a swanya ba le go gola batho ba modimo ke la tela le tinga le dia la favor you are not doing anyone favor mo re bolela ka wa modimo o ya la mango modimo bele go yela modimo you must do this thing ke wena swantšwe le ntšula modimo le tlo fanna le wena re bona this modimo o tse sekgoba se ge o tsena mo a go ne ka mo go ka mesa o swantse o fitle ko adamana le gona e seng ditori lo tsa o dira di notes ba le wa tseba o dutse mola gore o tatetse masio no tsa le mawash tower o ba bo feeling tsika mangwalo that thing won't help you bothata ba wa se le wash tower your problem o bele go tse mo selling and you must get that thing right ya kwa ala musi Amen. yale re namela yale re mola go le se se re bolelelang ge re tla in this fellowship in the supernatural go le le ntho e bolelang gore madi a Jesu Christ a bolelela motho mara a go bolelle se wa apply a go bolelela because a le mo go wena Amen. a tlo go bolela Jesu Christ wa tšholotše yala ga fetša wa tšhola ge wena wa apply in your own life kona go bolelela re modimo o wa qualify le mmele ka fetola e re madi a re bolelelang better things o modimo wa qualify wela gore ga a gopela selo a ka se fiwa e seng ka gore o rapela le bomango ba ka re o theletša wa tseba o bone o tshwara le ke boroko wa tse o theetse kaseta brother Branham that does not make you right o na bo matšhantsane ba bantši mo a ba dire dilo botsene Amen. all right le a itshwara bana ba modimo so madi a re bolelela what we qualify le se re dumeletseng go tsena mo sona le matla a re dumeletse re ate mona re a shumishe for our use kana go ngwe ka le go ja go dipolela mara a o tlhatsele ke selo modimo a e tlhatsele tsabago nna ka morapedi ge ke rapela modimo wa ngwa okay fine bothata bo tso go rapele re bona ka go le go bolela kudu and le tsona di sa diragale mara wa convince everybody else mara wa gatella ke selo that thing is not a position ya mofeng jwale ntutse ke nya re di bolela bana ba ka mantšwa mangwe o fiwa di rights of fellowship ka mantšwa mangwe o fiwa di powers ge o le in fellowship with angels ge o le in fellowship with God the judge holy fellowship in fellowship with Christ o na le di powers ka le fellowship ka ntwe le lekana mo yo Amen. o na le the same powers as an angel o na le the same powers as Jesus Christ o na le the same powers as God gore o swantse o ikušitše lotšeo o swantse o kry-a o bolela ka molomo mara mo ka re ya mo dilong o sa jo ba motho wa tlwaele wa lefase la ka keng you can't move a thing then wena o mo fellowshiping no wena wa tshela lešaka ka morago wa tsa o le putile šoba ka ko morago ya tlhalosa ka mogare ka mena o tsebe gore o tsene ko kae jale a re eng so bana ba modimo a re ba le lengwalo la Ephesians chapter 2 ke tshepa gore ya kwa halamo a ke letlela tsona mosebetsing
ge le tloga ga ebile le tlo tlhwa mo jarete ya sekolo letšatši ka moka be le ga le tlotla be le nyaka gore motho a le botse taba ya tlhwa ko modimong e seng o di o bapadišana go di o forana yeo e ka se re thuse. That thing won't help you when you die. That thing won't help you when you're in trouble. Mare e ka re thuse kore lentswe le ya modimo le re karape le tlose this wrong thinking, le tlose this wrong kore wa tseba false expectation. O ka se eme mo lefelo le le wrong wa expecta modimo tlotla mo o swantse o eme mo modimo a go boletse go letse modimo a di boletseng di tle di tswelele go bona kereke batho ba tletse ba ipolela ka borapi di le message go sa direge selo e le gona sebe se tlala ka kereke. That thing must tell you something is wrong. Mare yole batho ka ba la re ke bo mangikisane ba tsamaya ba bona dilo tša kongwe go tlo bona motho a tse le re o rapela jwa o tsamaya o fitla ko ngwe go etsa batho ba diletse ba di dirileng o tla mo a di shushukile re tlo re bontšha tsona ko kae ba di dumeletse mang mang o logile so. Don't come with those things here. Don't come with those things here. Dilo tša se tša ko modimong le ge mang a ka e dira mang a e dira brother mang mang o bolela dilo so a re ne le bothata le motho a re tlo o boleiša ke eng mara re na le a voice ya the shepherd. Re busy ka ntho ya serious a se mo le ka ba re entertainer fashion. No then jale wa re sa yo dula gae ge ene re tlo re na le moprofeta wa tlo mpotsa re brother mamang o rile brother mamang o dira ka re sister mamang o what is the point ya re o tša modimo o molekantša moprofeta wa modimo o tlo molekantša le sister sebane bane le brother sebane bane just because o bolela something opposite ko se tsebe gore na molaetša keng ko se tsebe pitšo e re bitšweng ka yona. That's what. Yes jale a re mo lengwalo la ba Efeso chapter 2 re no bala verse 11 re theoge le yona bana ba modimo re iketlile kore re kwa bose. Amen. Yona le kwaditše bala ka mokgwago ya le sekela lebala gore ka nama le be le ba ntle kgale ba le bollo la go dirwa ka diatlanameng ba re le bago ya ba re le bago se bolle That's right. le se le ba le gore lebakeng leo le be le sena klasete le be le se ba mmušo wa Israele le be le se ba dikgwerano tša dikolopedišo le be le phela lefaseng le sena kolopelo le sena modimo bjale lena ba le bego le kgole le batameditšwe ka Kriste Jesu ka madi a Kriste. Amen. Alright a re itšheletseng botse ka o iketla le kore polo o bolela taba o re wherefore remember gopolang that ye being in time past Gentiles in the flesh gore mo nameng le bentši le bitšwa le ba ditšhaba o re o ba thomela yona go thoma go morago o ba bontšha borapedi bo a se go thome ke moditšhaba nako tšela a sa bitšwa re ke moditšhaba mo nameng ko morago kwa o ne batho ba ne ba rapela this God. So modimo a thome go kwa thapelo ka ya gago mo no modimo tseba thapelo ebile e dirile ke ene wa itshwara so o ba bontšha yona ko morago Paulos o bolele batho ba o re le gopolo batho ba ko Efeso this powerful church wa e botša gore bona lena ska le makoko mo temo ba le ba kereke ke yona se re message mo ara di kere Paulos o rerela wa tsa rera ko Efeso rera deep things tšele tša le batho ba modimo a tshabanyakeng or wherefore remember that ye in time past Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called circumcision in the flesh made by hands. Are gona le ba bangwe ba gona go le lebelela ko fase ba le ba ipitsa bile ba le pitsa ke lena ba go se bolle ke ra ba le bollo la go no dira ke motho ka matso ko motho o di le ntweng ka matso gone ndo ya ke motho ka matso e be e gona gore e differentiate metlhobo e mebedi jwale mo ke tsenang ore that at that time you were without Christ. Jwale mo la Bibele e re metleng eo le be le sena Kriste mare ke gopela ke bolele botse bana le njule without alinora go sebele within king at out and then without ka ntle le tshware botse ge ba re without Christ o se go nna le be le sena Kriste so you were without le be le ka ntle because gona le shaka mo le swantse le tsena ka hona. You were without Christ. Christ is a place. Christ is the anointing. It's a being. Why sorry? Or you were without Christ. And being aliens from the commonwealth of Israel.
le bathoko le bashedi ge ba motho ka alien ke selo sa go sebe sa tlholego ye ge ba re dilo ke di-alien ba fela ba tswelela ba re go ne le selo se tsweletse ke alien ba bone eng ya go šoša ko kae ya tlhogo tše kae mo a ra dilo tše di tlwaelegile tša bophelo ba ka ke ntho e ke yona ba sa tse gore e tswa ko kae and ya ba belaetša gore ko e tswang ge le gone le tše dintšhi tše so re tlo ba le bothata ka lotše ya tlhogo tše ka ke alien lena ge re bolela ka lotše Israele ne e bereka ka tšone le be le le di-alien kore ka tšhomelo ye Israele lotše Israele na ba filwe tumelo le ya go bereka ka tšona lena e be le sena tšona mo Israele o ba filwe tabanekele le mola le box le mola and le box lela ge ba ka re ba ya ntweng ba kuka lona baprista ba le rwala ge ba fitla mo loko ya Jordan ba ga tša Jordan ya bulela e ba filwe melao ye mengwe gore ya go paralyze tlhago ba filwe dilo tše dingwe ba emiša matšatši bo Joshua ba filwe dilo tše dingwe mara ngwana montle a sa tsebona kore ebile a sa kgone le go dithatša kile ba etsea ka nako ela ya Eli ba fitla ba lwa le bo Eli ba re box le lena le mokgwa ba pilikuntšhana le batho kwale ba le tšea ba le iša kwa bo lebja ko tempele ya Dagolo e ba fitla mola ba re jwa le gona re tshwere ntho ya magic e ba re gane le box le kore o le botsa le dieng gante ntho a se le jwa tlhago ka mo ke contract ya go tswa ko le godimong ya go tswa ko lefelo le ba sa le tsebeng e ka mola bebele re la mathomo ge ba bua go sasa ba he ya rata ra tshwara box la Israele ba sa mo le lefreifa e ba fitla ko le ba ke rata go na o ile mo fasa ba tlogela a reka ba so gore ba tsoše Tagolo tso Tagolo e be le modimo wa o diwa ka tšhika le ka ntwela ka leswika ba bitša ke ge o tlile le di-grain tša metleo ba tsoša leswika le oile mona ba le emiša Tagolo a ba ema botse ba re a Tagolo banna gane mara ntho e ka rang ke e-one le latelang ba hwetse le rawa jale modimo mo ripile matso ebile Tagolo wa lotšha o kuname bane mo pele a reka leswika le a lotšha ba bona rai bebele ba bona re go seneile ke ntho le ebile ba intša ba re ntho e tlo re bakela mathata ba itšea ba nametša mo dikariking ba re this thing ke yone e baka mathata mo ba intša kore e ba sa kgone go kwiša tšhomelo yone e be le di-alien gore ntho le e bereka bjang le tšene ba ja go di tšweletša it was a different thing bebele se kala le bala kgale letše tša go rapela bona le tukiso le balwa babele ke le tsaya ka ntwe so le appreciate wa bura go kupa rena ba sa kerekeng bo jang kerekeng bana le badimo ene badimo ba kgone bala o tlo ba bala ya bebele ka badimo ba tswa dilo tša kwa Israeleng ere that at that time you were without Christ le ka ntle being aliens from the commonwealth of Israel lo tše be le lekhumo la tlwaelo commonwealth lo tše Israele be itsina ka tšo ge motho a lwala ba re motho o dirile molato wa re motho o na le lephera e le bolwetši bo bongwe bo ba re kwa gale ba re yo mono ka sa phela kore ba itša re ke senyama wa tsa batho ba gale le ge o motho a belegane le meno a tlhatlhagane e ba jo momoloko kore ba sa tsere ba dieng ka ete kore le mathata a mo bona gore ye ke ntho re ka se ilokišeng ko Israele lo tšeo be le a wealth that is very common among them ge bo gona bothata bo jero ao keng ao modimo re botšetša le ba le tšeng le ene bola le moprista le dukišetše a ka mola a rapela direng ga fetša lephera le tsamaile mo mothong e le tšeo ba tloa tšeo bereka ka tšona mo Israele bebele re lebe le sephate ya lo tšeo strangers from the covenants of promise gore le dikwano tše Israele modimo a ba diretseng tšona le sena mo le ka tsana le di-stranger mo tšona having no hope le sena le ka kholofelo and without God in the world without but in la e tshwara le without God le ka go ntle ha modimo mara le ka hara lefase bjale le tšere di bolelang a se lotse wa bona ra se assembly ya kae re bolela lotša ka mo semoyeng gore batho ba bitšwang ba ditšhaba ka moka a bone e ba le so bangwe ba e rapela ko kae ba rapela mara ka moka ba le so gore ba sena ba le ka ntle ga Kreste ba le ka ntle ga ritšhi ya modimo mara ba le ka hara lefase right e le di-stranger verse 13 but now in Christ Jesus bjale mamotla le tsene bjale
ke ne go le kwisho re bana go ne le shift e direrile mo go na le ntwe go na le ka mo batho ba ile ba tsentshwa ka hona go na le ka mo batho ba ile ba tsentshwa ka hona ke tlo boela mo ge e re in this place e re bitsa ke leshaka ka kwa John ga e bona o e bitsa a mountain ke one and the same place le tle mo thabeng e ka se ya goma ka matso mo le khwetswang lena le modimo lena le baroma lena le Jesu Kriste mara khale you were without God, without Christ, with no hope in the world, strangers and aliens. Jale o bona evangeli e ka tana le go latlisha motho dilo mekgwa ya hae maitshwaro a hae a tsebang ke e busy e le ka go shoma le go bea motho mo lefelong. Amen. Lefelo le ere ke tšee background ya lefelo le re le bolelang re a le drawa ke le dira circle mara ke lefelo la semoya ke lefelo le le before le godimo le fase di thewa re beile mo la ke modimo that's why bibele o re kgethile in Christ Jesus before the foundation of the world right then we were really in that place jwale ge Adama wa mathomo a ntshiwa mo lefelo le a etla le fasting are mola a le motho le fasting ana le ditokelo ka moka a ropa ke Satan ga ropa ke Satan a mo disconnect le this place mara ya ba re ka tswalo modimo o tshitsa re connectile hore tswala le ate ntwe le mo itlishe mohuta wa boyona el motho a tsweleng ka mo ke mohuta wa borena jwale ge a re tlisha le fasting a sa re tlisha a le plek ya right o re tlisha a le ka mosebi jwale o re gogela ka mosebi ge re tswala le fasting le ka mosebi ka re motho wa borena o tlisha mohuta wa hae and re mohuta wa hae ka thokoela jwale a re goga ka moka a re ntšha ka mo shakelle le swara ka feta o re ntšha ka ra lefelo le la semoya mo ra fita ra ba batho ka mokgwa o jwale ge re feta go ba batho ka mokgwa o ya ba re a re ke tse gore ke re na eng go gola gore tle a tseba le gore ko wena eng a o tsebe o yo re go fitla mengwa kwa go botsa gore lebitso le ene ke lona la hao ene ko wena mosadi o ba ko wena monna wa ba re fane sa ene ke se ba re ko o yo thoma o di amogela ka re o ya go ke khwetša mara ge o le morapedi wa kry le mare wa gore mara ntwe ngwana a se yona mara o kgone o tlhalositša batho mare ke eng ntho e seven right e re jale but now in Christ Jesus ye who were afar off are made nigh by the blood of Christ lena jale e be le kgole agree ka tswalo le tswaletswe ka montle without Christ in the world this is the world ke mo o lang di purity lo tse ka moka di dilana ka mo bele ge le belegwa motla o mo lefase o eme mo mara se moya sa gago le kgale a se mo tshwanetseng mara ka baka la nkile wa ba mo bibele o re blessed ga re bless ke re ka se blessing to us be ona he blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. How bless us really more before the ordinary first detail. Re lo gona ka se bless ke se go lwa. In are bless that voice re kwe. Amen. Go tswana le ge o le o monnyane ba ba ile ba golela mo mafelo a itseng ka moraonyana batswadi before ye ba wa tlhalefile ba thotha. Ka moraonyana so ge le tlo bua le tsena mo area ela so ba go botsa so o thoma go polanyana wa lebela mara mo ga lo ka re go na le sekolo so wa lebella a sa bona ka re ba rile tswing motho mo botsa ke sekolo sa mutama go fitla mo re ya sekolo se o thoma gore o ka something siatla o ka something siatla mara ka re re raloka le ba ba mara bana ba gona ke sa tsone ba dula ka line ya mara go ne le something se gona mara se fake nyana ba swara le efangedi wa ge o kwa efangedi ya mathomo kore kwa di sese re mana o tsema ka re mara batho ba ba nkgatle ke rata ba kereke mara ke go na ntwe nyane ngwe ka bona a re go kgatla re ba eno ba tswa ba eno tsi o sa tlo tseba bele ge nako ntse ya le tšwelela modimo ntse le bolela so go apoga ga go apoga o thoma ke tsema re ko wena eng bale ge o itemoga le ntšwele ke le ya o kuka le go bea in a place ga o beiwa mo o thoma o ba candidate o thoma go lokela o ka kopanela le lotse le gore ka tlhao motho a kopanele le tsone jale government gana tsona le ka se botsane gore tsole mo se lena le difa melao ya tlhao
le difa ya melao ya tlago ka re bolela botse re mmušo koo le dilo di tsamalwa jwale lena le tla le rara efangedi e le kgatlhano le mmušo le bolela mebušo ya lefase le e tlo fela le reng ga botsebotse ka ra di-vote tse di kakakaka le di-campaign wena nyako fetsa dilo tse le tshwara bana ba modimo ya so ere ke sepelenyana le lena ka lengwalo lela ere but now in Christ Jesus ye who were far off were made nigh by the blood of Christ lena be le khole ka mo semoyeng khopolo ya hao le ba modimo le ba re kereke ko mo wena kereke e bile gore maybe ke ntwela batho ba idirang like wa tseba batho ba especially batho ba ruteya so go re itse dilo tsa batho ba malapa ruteile mara go ne le rena ba bangwe ba o rapela badimo go re itse gore ke dilo tse pedi mara ka mora honyana o tomo go batla metso tloga ke sidi tloga ke boroko le tla tlhego tloga ke saube e tla keng o tomo gore ke a phafo o jo mo lefaseng la ditoro o tla mo lefaseng la nnete ke le wa bona motho a lora ntwengwe kaone mora honyana gentse buisa o go gore mara go le mafasa a mabedi a alwa ka roa ke gore mo dilo tse di kaone tša di rata makala go le di-sound nyana tše dingwe ane di ka marantho a e lebeletse e puša di-sound tše di tšwa kae mara ke ko kae go di alla di lla ko kae kare mo ke lebeletse ka ke bone golo gane ka kwa ke ka torong nnetse ke ka molla di go bela ke re pierre ene mabona a šhabile nnetse e kame gore re tswa ka moara lefase la toro re movela ka moara reality re tswa ka ra lefase la sebe la o no tseba o le ngwana mmang wa bela kwa re tswa ka mo ka efangedi e tlosha boroko bibele re go be go apoge go se gotle gore boroko bo tswe motho a re bright a ipone re ke ena Amen. a ipone re ge ba re motho ba raeng e seng wa o yotsewa dinepe o kry-a a eme ka mekgwane no motho o tuka mollo man motho o kgone go tloga mo a moya fale koo e se sewasia ke motho ntho e seng ye re e bona moya o namela dikoloi le diterene ye ga se motho wa nnete ke motho a lorang wa nnete a tlo ke dilo tse o tloga mo a e mo modimong wa nnete o tloga mo a e lefelelo a yo tswalela moo kora no itla a ke se re tla kwala na mare ka mogo e bala ya pere bala tsona jwale bonang verse 14 for he is our peace ke ena khutso ya rena who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us having abolished in his flesh the enmity even the law of commandments contained in the ordinances for to make in himself of twain one new man so making peace o bolela ka bana ba Israele le ba ditšhaba gore ka moka re be re manaba ge mo Israele a fitla a bona ba re selo se mo ditšhaba mo fitla a tshwara lešhelane a re letšhile a fetse ba le ba o ja dikolobe o tšhilafaditše ntwe gore a sa nyake selo ka mo ditšhaba le mo ditšhaba ga ka kwa ba re mamang o tlile a gata mo o ba cheke bana ba le ba the Edomites ge ba kwa Israele e gopela e re gopela go feta mo lefase la bolena re ka se ne sele re ka se je sele le ge re ka nwa something re ka spatela ba re not yet ke bona ba bole bo le gone because go na le melao e mebedi ba na le ntwengwe ba bolela le yona ya ba thusa a e thushi rena ba ya ka o tlonya ka thusho mo rena a ba ele no ota mabula mawatle wa ya sa ba di le lefase le lengwe tsa makololo ba yo konga yamo ayo dia somewhere kule le ntwa wa tswa then ge o ya le yona o ya le bibele re mara ge o itla Jesu Kriste atla a thuba le bota leo mara ebe se le bota la tlhago go le ntwengwe ka mo semoyeng bibele re he abolished a tlosha ke mo verse 15 having abolished in his flesh the enmity ntwengwe o e dirile ka nama ya hae kone le tse Jesu a di ka mmele o na le ka ona o ba sa le tla fela tlo phela go Jerusalem go le ntwengwe o ba ithuba and we thubile within his body Amen. amara ke bolela ka motho pele ka mo Jesu ngwana wa Maria ali mola a thuba selo a le ka ramelo you can break things there we go go tsaka re dirile ke motho le ge e be le Jesu
Jese morwa wa modimo wena kana se wena morwedi wa modimo a se wena morwa wa modimo o swantse o kwishe re go diragala mo o skwa tšea Jesu wa molatlela go kgole kwa wa kira o ke swaswameditše ka mo moleting ipha ka mo moleting o bone nnete ya dilona motho o dira eng Adamo wa bobedi and wena leloko la Adama ge Jesu a dirile ntho you can do it Amen. mara o no dira ka boganga ba re ke nna bana ba Adama go na le mokgwa bolela ka ona fa you have to be a candidate of that Amen. jwale re a bala fa having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man. Jwale bona o rudile Israel e be ina le melao e mengwe ba bereka ka yona e le motho a tlhago wa moditšhaba a bereke ka yona then rena re sena melao e re Jesu Kriste ga etla atla a roba lebota le lebeditse re se ka ba le access mo melaong ya ba Israel mara a se re go roba lebota lela a tšea rena a re fa tumelelo go tsena mo melaong ya ba Israel no a riwa e re ga a fetša go dira a tšea ba babedi ba a ba dira one new man ke ba o dira motho mongwe montswa ke ba nka le dira motho mongwe montswa ko mo fa mo dira o bo ona le motho a sena access ya melao ya modimo go na le ba gona le go stopa matšatši bo bule le mawatle e le ngwana batho mara o a sa gone wa bula Jesu Kriste ga etla a thuba lebota lela a se tšea rena a re bea mo level ya Israel ka moka a rena a re kukela to another level a dira another man a new man at another level like this so re tsore mo e feta e tsone ke be tsone ke bana ba Israel le bona modimo o ba tšhitše mo yona e bitšwa motho le yona mara go fe motho bele motho se ka nona na wa tseba mathambo a sepela mola ke dibana ge re bolaya ka motho batho se ka ikutšo motho bolaya ka eng mo le a tshwara bolaya ka eng bale go na le ntho Jesu Kriste a e dirile o la tšea a dira motho o moswa mola Israel e be le motho wa kgethileng ke modimo a rata ke modimo a rapela modimo a mokwa go na le motho wa modimo a sa monyakeng go na le lebota Jesu Kriste a tloša lebota lela a tšea ba babedi a dira motho o moswa a dira mmopo o moswa gore a ba tloša mo level ya baditšhaba a ba tloša mo level ya go le o dumelela go bula mawatle a ba iša to another level a new man Amen. that level a ba beelang ko yona ke go fita mo o ba candidate because wala dilo tso di dira le ngwana mo Israel a senga di dira Amen. because bele ka another man wa milao ya ga bebele re fela re I am a new creation I am a brand new man ora I'm a brand new man ora ona le ditukelo tše dingwe gape tša se motho ko di monyana ga tela ba Israel na bana le tsona Amen. e ya kwa hala Amen. all right jwale ka re a e kwa re ya ko kae a re pele le yona ke no tshwara mo ka sekgwa mara brother le sufutlo nthuša ge re ya pele right ke ba le ke verse 15 yela verse 16 and that he might reconcile both unto God all right batho ba ne ba file tumelelo ya go dira dilo tše dingwe mara ba se ka mo ba le gona ka montle ga modimo ka mo rena re le fasenyana le bona ba le kongwenyana but bibele re ga a fetša mola lebota le le lebele a le thuba ke dilo tša ka mo semoyeng a thuba lebota lela a tšea batho ba a dira motho o mongwe o montshwa gore a kgone go mmušetša ka mo modimong Israel e be le motho go e le gore ge alla a na le ntho e mo tshwenyang ge a tshwenyegile a re batho ba nšhaeditše ge Israel a ba lebeletse mašimo a nyaka tšhimo ya ga e ba blessed Israel o ba ya a ga seako sa mathomo ka mo tšhimong a le sona ko tabernakeleng a fika se fe moporista re wa bona nna tšea ntho e o rapela ka kwa o botse modimo re ke nyaka gore a blesse tšhimo then o ba dirang o ba efa moporista a dire dilo tše modimo a ba boditšeng tšona a fika a rapele then tšhimo e tlale o bona motho o controla nature mo Israel mara ntho still is very small it's very small ka re Jesu Kriste a etla o ile a abolish ntho ela a tšea a dira one new man a mo reconcile mme ya go modimo jwale re ko godimo kudu Amen. ya kwala Amen. e nyaka le kwema ntho ape ke bona re a kukiwa Amen. o re ga bolela poloso re from glory to glory kore a re sa dumeletse fela le go no blessa mašemo aowa jwale re dialo ke dikgolo a re palelwe ke o diatseo re diatseo ra ba ra dira top ra pasela mo godimo jale mara dilo tsela a re di dire ka go tsena service ko di-wi
That's what the problem is. Lena le miputeo le rapela mo diwai. La itshwara. Level le mo yona iwe. Ke mo tlhagong ya lena. Le tshwara le Jona a le ko Patmos. A ona ntwa ile idea le ko Patmos. Go fitlela ge moya o motsia o moisha go letsetsi la morena. Moya o motsia le batli le bula go le godimo. That place ya go kopanela re be rena re kwane ka lotse re ka dikwanelang is fine. But go nyakega something else more. La tshwara bana mo. Something else more go feta o tlo dula ka mo letile tsa dithelo. Ntwe ngwe sanje dira ya go tswa go le godimo and e dira jwang ge le ntse le bolela ge le ke Krista a rumang a re inspire re le botse so that way must do something in your being ka mo ara hao o se mo gore mara motho go bolela jwala ka motho re bolela ka eng a fa re tsatseletse motho re phela le yena o ra se jwala ka le barutwana ile ba makate ene a se ka bakala re ile nna le wena o se go o dira ntwe ngwe go lebelele ke re ngwana o isho ke ene ke fela ke morerela mala ke go tsele a bo go wa tshwara ke ga mo go se dire be ka ona but when you are in fellowship o ka fellowship le lengwe lo una le eng o ka fa lengwe lo when you come to this mountain that's where you fellowship mo lengwe le le bolela taba le wena o bolela back isn't lona jo phela le o tlhalosetsa se fellowship into go phela o bua ke lona. That's why you can Bible re thoma o tsena ka ralo tshilo le mangwe le ba rata o nyarela mo tsena things that angels knew nothing about di tswere ke rena jwa le ka bolela ha e taka tsela ka go thoko tsela re ka fitla le godimo ka go etsa ile nna ke re bona wa tseba re mola le go lo ila bread wa bona mola tabele ke ya mola ke serious gore ke mo tshelela taba ke re bona ke ka mo re beiwa mo ntwe tsa sta o le kwisha botso o ka re ngebe le dikwisha ke tsa le kuka tumela ka Roma e tla mo a itlo tsega le ina Roma e tla mo itlo smile le ina so ndi le kwisha ntwe re botsa yona is there to help you amen le tle le gone go moya fala ke bolela ka setso gore le kwisha re ke tla e ka re mo tsebe mo ka rapture ba bangwe ba itjara rapture ga ne king ra le kwisha re pleke mo le tlo moya fala amen. I'm in fellowship with the supernatural. This is what I fellowship with. We share something. We share something lead the super beings. We find something. But the power here, we are God's workmanship. Amen. Verse 19. All right, no, before verse 19. Verse 17. And came and all right, verse 16, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Then verse 17 and verse 18. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Asi ota. Jalo batho ba bolela ka modimo, ba nyaka modimo, bana ba modimo. Ka Jesu Kriste. Re khweditse moya o le ka ona, re gona go gotsa access, re gotsa dumelo wa tlhakana le modimo jwale. Amen. Se go dula ka mo re o bolela ka yena sa tlhakana le yena. Jwale Jesu Kriste mo go yena go tswile moya wo. Wo le re o le mo rena. Kona o re dira re be le tse re di bolelang gore tšatli le ngore no fela re studisha o ba re rapela re sie mmele o ka mo kamoreng wa e tshwara taba ona ra o shia ka kwa mmele o kukamiwale ra o tloela ra yana kwa le ke bolela ya se mo kereki au wa o tlo thuba so nyo e bo re bolela re metsi mare re a e bolela ntwe so re tsona o tlogela mmele o mo re o tlogele mo re e kwa re kopane le these beings at that mountain re bo re tsene ka mo ke motho o dillo re a be ka mogo e se le kwalela o tshaba fu right so ka mantjo mang re khona modimo re khona go mo gwatha we can reach God o batho ba dula mo ba gwella to the top of their voices ba re khano ba theledi a re o dula mo re mo gwelela re na le ntwe e le buka motho wa rena wa ka mo a tswa ka mo mmeleng a tswa amen
mara re sa bolela evangeli akere Amen. ape re diala thomi ya motho mara from the level ya modimo singa se doctor thata mola so libe kwale spirit se be kwale le nama re bone o re kwale ka re ke ka mogolo se ne re gikwiše ge re ka se kwiše re motho go fitla ko kae bibele re le be le matla mo motho wa ka mogare batho ba motho wa ka mogare ba no itse ke gona ge pele betha ke ena motho wa ka mogare go re go tsebo o shikina wa tikole ka mo go ne le motho ka mogare all right. Verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Hey, lead citizen. Okay, you are going to le motse. Because I'm a citizen as in a city. Citizen, yes, city. You are ka re motho ba le mola, mojuta shule mola nakimo. Shule o dula Palestina nna ke dutse mo mara e rena le ena re dula city e wala re di strangers ke go ka ya nna ke we is re tlhokofale nna le ena we belong to the same city, we are citizens, we are no more strangers and foreigners go na le mongwe mo ke tlakana le monno e se mona menye amen go ne le mongwe mo ke tlhomile ngwana thui yena tlhomile ana ka mo amen ge o ka gona o puša Samatum also push that link or all. Amen. And also you push refita John ko link here bolela. Mo le felo leo la semoya a se kanegelo ke taba ya net. Amen. Ge re feta o fitla mo le fast le felo leo go ka dumela o connectile mo. Jwale o candidate. Jwale dilo di buletse mo pela ka re o connectile a kira wa connecta mo pointing o connectile to a city. Amen. The city ina le strata ne dilo ja yona. When now start connecting it just at the entrance, you turn it at the door. Jwale go tsene mo gate ya a city. O tsene mo border ya a city. Ho ka ema mo monyako o tla no ba supernatural yes but go ne le tso sa ditsiri tse lore. Tsa tlo tswa ke le tlhotsho. O tlo gona go explore the spiritual land, the spiritual city. Wa swara. O fellowship, well you have come to this mountain. Mo lore lengelo e ke ntletse mo. Jwale le go le ge ngone mo modimo ka re botsa bana ba modimo wa tseba lengelo la morena a be sa sone twa go re dutse morena mo suspect so lengelo la morena e so jo ba ile le wena o tlhakana le tsona haleluya le tse bana ba modimo tse re di balang bibele re o re ga bolela monola Jude o re bana ba modimo be kere ke nya go lengwalela ka dilo tšintši dintši mara ka le botsa ka hwetša go le botlhokwa gore ke lengwalele ka go tlhabanela tumelo amen ke eng go tlhabanela tumelo go tlhabanela tumelo gore batho ba kgale ne ba dumela eng because ntwe ne ba dumela ke yona e be le yona power ya bona ne ba dumela gore ba gona gore e le bona motho wa tlhaoso ba dire le tsa se betsa tlhao ba tswe mo maboteng ke yona tumelo ya bakgetho ba gona gore ba le mo ba kwe modimo ba gona gore ba le mo ba utumele ko modimo gore ba direng ka leemo le le mona that is the key thing. Amen. Ge o ka se dumele na le di powers tsa o dira ntwe bibele a go gone go khatla modimo o sena tumelo ye fe o dumela eng o se dumela that thing is possible ka wena amen go feta go dumela that thing start moving amen but modimo go bone o a dumela ka nnete go na le lefelo la semoya le your soul is connecting there and more o kopana le barong once you believe that then you start touring amen le ngole la ntele rata me go bontshe motse a re go bontshe eng a go bontshe go latla ka segotso there are things to see there mara o tlo di bona yang o sa dumele that place is existing how dumele you can be more than flesh and blood o khona jwang o tshwara dilo o bona re it's a very big leap there it's a very big jump there but baby there we move from faith to faith today re go botsa ge motho asa golobetse leina la Jesus Christ hallo o ke o bile o re mara go broka le bana ba hash gore batho ba di kereke tse ba tletse ba sa kolobetswa but twa every day ka go thalo go gopola le bommane ba tswa ka Bible every Sunday wala o sa scientific na le ka lefase mo go na le di golo tsa go feta bommane ba ha wena o sa kwela bommane botloga le mazu busy ka ntwe wrong o gana go lo dumela re kolobetswe is a hindrance because you follow the voice
There's a voice that comes from the supernatural, but it is through this life. Come on, now, mo pulpiti. It is what you know. This book, a supernatural being a tower. Yadra Muna Wala to Luchi. Adimwala, I bet you Wala type. Half a type and Naradiva. We're going to Valala. Little Vala Malatra Mara. So take away from man before you have book a gamco. It's your right color. Amen. Sipidi sellers are rest tower Swaramul. Uzanju toilet that gap. Hogas toilet that gap. Hogas to measure that door. Ibulere, Ohana Bonar, Lodimo is a real place and Austrian Jagolodimo. You are a fellow citizen, you are no longer a foreigner. Also alien, who fellowship ali the supernatural. Once that line yat iya wa bona. Kusona le remo to adira palo. Ai tlaka maka e motho sha fase mongwe ai kry-a right a setse mara palo e ke dirile wa ma go tla o mongwe a dula fase le naro tse ke tla go botse palo e di simple a tja palo le a tloša mashakana le gore a thathamolwa a kry-a palo di tšuso wa e bona motho o e thathamolotsentse a e ngatla stoki a e bea mone ye wa e multiply ye e cancelana le wa tsewa kore gone di fightiwa wa ba wa e bona o e berekile wa tsela kore o e alafile Yes. a fetša mo ya rantshara ke wa ba ra ko bone re e dirileng ntho a go beela ye nngwe e kaka ya go tshwana le yona re ko itsee mo wa ba wa kwa re ya ke na le yo wa itsea wa ngamorola mola wa la mathomo e ngamorola mo nngwe bracket nngwe ya shala wa e lebelela o tsamaya fitla ko pele o bona maka ke tlogetse bracket wa cancela boela morago. That's how you learn these things. Lo tsa modimo tsa ke ba ditori tsa go service ke dilo tse sentse le di dire. You must do these things. Le tlhatha molle lo tse le di bona bebele re nnyake le tla nkhwetsa ke le gona jwale ke tsara manye ke modimo yeo la swara bana ba modimo candidate to fellowship with the supernatural. Right, re badile mo verse we are citizens, right? Really the citizens re bodulo ba modimo mo moyeng ere ke le ke go ya monka gona go etswalela bale Jesu Kristo re ga bolela ore a ke ba re sonje re ko modimo because we were without and re only in Christ now gona o gona go buša le tse re di bolela bale in Christ a se ge o bo le modiradi wa thoma go ba le wa thoma go ba a member ko Greg 18 ntwe a se yona yo ke action tja go wa le. But in Christ is a genuine, real thing. In Christ is a thing ye dirang. E thoma pele so. O re o le mo dira di bimola wa botswa ke lentswe la modimo. Dira so la tlase o le mosadi tlogela o ke ramedi di go dilo tseo ka moka tsona wa di kwa dilo tseo. Wa thoma o di tlogela o ka dilo tsa boimo. O itse leno la tlishiwa gore wa tsa straf. Wa tsa o la tlhadilo mara o di lela wa tsa di bengele di tšee mo fase le mangena gore bona re ya loba. Di la ya motsile. Mara wa tlogela nyana wa sepela inkinyana ninjula modimo ntšhela go la tšhedilo ka morago nyana ge o ntse o thoma o dira so gore mara la tseba keng ntho ya dio ba thero tša batho ge ntse re rera so o thoma go ba divoice tša rena di a feita a e sa ba tsona di ba strong the more bolela ge re fetša go bolela go fitlha gae o dula fase o ipuša mara bro rena rera so ntho e ra gore o ka re go na le o mongwe ne a o mmone ka morumong o le ka go gontše o wa kwa mara a o go banna mo ana e sa le yena brother ola our brother batho o ithobaletse go gae mo ke nna le something else that's something else ke yona e dira gore batho ba rere that's something else ke yona e go nyakang wa e swara go ntse o e latela jwale then your being e thoma wa just o thoma o dumela hingebe ke tsebile lo tsela ke le tle ka pela man jalo o thoma o tsamaya le lentswile wa le wa linkisha somewhere go le tsamaya le go sha somewhere ka mo gare deep inside of you that man wa linka mo gare o le re go tlhokofetse ba re tsamai yena wo comes alive. Amen. Yena ra di power no yena mma di power ga kra Holy Ghost o tšea mmele o ka moka le rapole wa lenka mo gare ga tšatsene mata ke mata electricity ya go le godimo ga botsotso o nya o sha le rap yena le ka mo gare o dilo wa saba selo a fita go mo afitar le rapole le la tšwelela a sepela mola wa motshwara motho o la go ya kwa Abraham a rodi game re bolela ka ntsheo la e swara borapi di boko kae church membership brother makafolo ba rapela kae ka tloga yo rapela ka kae those things are very empty
a di thuše ka selo ye o thuša gore bona gospel e le ka o dira mara re ke e motabedi jale Jesu Kriste a fitla mola a etsa mo lefatsheng a re ke nna tsela le nnete le bophelo o botsa motho wa modimo gane go iwa kae na setulo wena o tsela re a kae mo bebe re gane re a rapela gane go le mo re yang ke nna tsela yo re se go botsa gane re a kae bebe re gane no rapela ra luka finish bona tsela go iwa kae a gona wa ka tla mo go tate se kana ya pelenyana a ilo ba o khunama go bitsa mantšu o dira dinotsi ke tsela go iwa ko ntate ke mang ntate wa le morapela re ntate wa rena wa magodimo o ko le godimo motho re monyakang motho re yang ko yena ka wena o ko le godimo ka mantšu a mo o re isha le godimo re tsamaya ka maoto o ra go wena tsela o tlo re botsa e se re tlhokofale gore re thome tsela ya wa le godimo re gana mo re le batho re tsamaya ka maoto a mabedi re ya o ntate wa le ko le godimo re ya le godimo ka maoto ino go ile le a swara taba bra bidimo ka jale a re fitlhise nyana mo le gore mo ga kenya go dia gore ke tswala ya ga botsana John chapter 3 ke tlo no khotela John jale aba botsa motho ge e swa o tswala leswa a ka se ka o bona mmušo le godimo amen motho ge e swa o tswala ka metsi le ka moya a ka se ka ba tsena mmušo le godimo ba o ka re mara go na le pleke mo sa ke go tsena batho ba nna re kgale re tsena ka mosebising bile gone ra tsena ra rapela ba re rerela go ba monate ra tloga ra hae until re tlhokofala wa tseba ge re tlhokofala ke gona re tla tšea ke mangeloi ba e tlo re tšea ka matsogo jale a e ka mokgwa motho o sa tse o tsaleleswa Nikodimo sa ba mmotsisa ra gape re ka go dira ka mokgwa mongwe o ka re bolela taba tsa before ke tlhokofala mosimong a re le jwale a re go dira jwang bomme ba tsofetse anye nna ke nna monno mokaka jale ge le bomme ba tlhokofetse go tswala ke mang tsezo ga e ka mokgwa o swantse o tswala ka metsi le ka moya ge motho a tswela ka metsi le ka moya o tla kgona go bona go na le ntho e bulegang o ba candidate ka a fetša go bona o a bitšwa gore a tle moo ntša le motho o tsena moo metsi le moya okay jale dilo di kry-a ka kae le tšonetse e ke re jale ke a bona gore right ke nyako tsela le godimo and-e ke sa phele jale ke jaaka metsi nyaka le moya Johane a re nna ke kolobetsa ka metsi fela wa tlang o tlo le kolobetsa ka moya moya o re o nyaka o ka ara motho o mongwe motho wa ona ga a ka ntšha moya o tiša mo rena re tlo o kgwetsa ra tswalwa ra thoma o tšhentšha ra saba ka mokgwa o jale metsi o kgwetsa mosadi a ekga metsi kwa o rena mosadi o ga metsi a re metsi o a bona ue a tshwana le a mangwe mara a se exactly yane ye ka mafeng a re e nka o fa ke a tshwereng o ka sanyolo a re mphaule go bona go le di dilo mo a re tsa mo bitsa monna ge mosadi ola a re a ke ne monna a mo tšhelela metsi a mo tlhatswa bobi a thoma mmotsa gore o na le ba bakae bona mosadi ola thoma o phafoga mara wa tseba keng a ke gane a ke sa tsebise mara ntho e bolela o gopotsa scripture se sengwe sa nako le ke sa attend se re go tlo ba le moprofeta so Mesia Jesu Kriste re ke nna ena gore a tlhatswega mo gopolong a se metsi a la o tsena ka pafonga lentswe le Bibele e re by the washing of the water by the word that's what so lentswe la modimo ge motho a le kwa le a tlhatswa a le yo ba la framework wa bona le yang ga o le ke re wa bona le re tlhatsitswa re kgona go tseba re ke re nna eng amen gore gopolo tsana di kgona go bona motho ke ntho eso a se ka baka la re nna le botlhale bo bitseng lentswe le gentse le rutwa le a re tlhatswa matlho a bule a bona jale ge matlho a rena a feta o tlhatswa bjale moya ola o atla ge moya ola o tsena ka moara rena Bibele re o kry-a kae moya o ka re metsi metsi ona ba re rerela mo sebising ba re rerela ke one re tlhatswa ge re tšea metsi a le bona re tlhatswa a re lena šetse le tlhatsogile mare seng bo botle go ne le mongwe ba gana le tula modimo a gana o tlhatswega so modimo a ke le tlhatsiso mare seng bo botle a Bibele re ba e ra Judas
ke ba makete o re tlhatsitse a re le tlhatsitse ka lentswe le ke le reretseng lona mo John a kere wa bona ntho re bolela go dula ka maedi o ba go dula fela wa tsa re tšea nako wa tsa re tšhofa nako ebile e be le machine no re busy ka lo tsa bosigo le motsana re busy mo ka tlhatso ge re tlhatswa ga dilo tse di bulega so jwale mmetsi re a go jwale moya o kae mang le mang a dumela taba ye ke re botsa gore motho a ile go ba motho ka mokgwao ene go ne le o mongwe tlile mo a ba motho e be se motho go ne le tlile a ba motho e se motho e be le ena eng o tlile a etswa le godimo a fitlha mo ba mokgwetse le ge ba mo lebelele ke motho ba kwetsa le molaso napile le motho ka mokgwao kare jadi o ne re a sepela change a ba se etsa go na marao wa banna jadi mo jalo re a ka mo lebelela bona tsa mamola bona a tuka mollo ka modimo a tlhogo jadi mo jona re ke kolobetsa monola wa tseba ba kolobetsa batho ke ba kolobetsa ola a makala le godimo le bulega ba re maragane ke tsere mo jwang tutena ha fetsa mo swara ke re kwa voice e jwa go le godimo e re o na le ena ka mo metseng ke mo ba morato wa e kwanye tsona bona mo se kana o tukolobetsa betso ka moya o yo Jesu Christ a reng a re tsamang Jerusalem a re go kwa le tshwanela ge ke tloga ka reng ka se tloge mo mokgetho ka se temo go lena ke is a good thing a tsamaile o re kgatlela go ba tsamaile mo ka re ga tsamaile o dumelela moya gola wa re tswala o tle mo Amen. jwale re kgatha ke ha seo ka mokgwa wa tlhago gore a bue mo rena a le moya jwale ga a bua le moya ola o dula ka mogare gare jwale moya mokgetho a o dule mo motho a sa sokologeng jwale wa bona the way you live your life is very important ka re ge o ka nyamiša moya mokgethwa wa tsamaya jwale o ba motho wa tlwaelo mara ge o sa nyamiše moya ge o ka dilo tse di ratang ke moya go o sene o tsena mo go ena moya wa ntea wa nkiša ko letšatšing la morena wa bona moya o diang moya wa nkuka wa nkiša ko thabeng ye telele moya wa ntea wa nkiša ko lešokeng dilo tše bana ba modimo di dira ke moya mara moya o re o bolela ke one o batho ba bolela ba raloka ba sa o tsere kwa o dirang o kry-a ba thathesele ba re amin the spirit wa tseba batho ba pholoso a se yona ntho le ya bona moya mokgetho a o dire so moya mokgetho o dira motho o moswa right re ke le ka go tliša taba ke ba le mo lengwala ba Efeso akere right re ba le John 14 so tsela ya gore o hwetse dilo tse re di bolela o hwetse mo di kgonegang gone ke gore o dule mo o kwe lentswe la modimo ge ntse le go tlhatswa go apoga ge ntse go apoga jale ge o le latela o dira dilo tse modimo a di bolela a yo ba o di latela ka re wa go batswa wa latela but o gogelwa mo lefelong something ka mara ga se thoma o tla mo bophelong se thoma go batamela go fitlhela ge selo sela se tsogile modimo a se tšea a se connecta somewhere a se lokela bibele in Christ Jesus Amen. wena o tsamaya mo social media mara ntho engwe ka mo go wena e tlošitšwe ko lefaseng e tsentšhitšwe ka mo Christ Jesus o dutse ona moo jale ge ile ka mo Christ Jesus ntho ele ge wena o dutse mo classroom e fellowshipa le mangweloi le modimo ka mo semoyeng jale ge modimo a ka theoga a ya ka mola after a bolela ka preachera o ka se robale o robatša ke eng kare wo a bolelang o connectile le ntho e la ka kwa wena le wena e connectile le wena wa kwa re all right ba ešo wena ya o kwa re dia eng motho wa modimo o kwa lentswe la modimo la e tshwara Galatians chapter 3 ba Galatia chapter 3 verse 26 to verse 28 Amen. re leka go dira gore e be setshwantsho se batho ba ka se tshwarang e se ke a ba boima mo motho mara o ka e kwa botse o tla kwa re bibele mane le botjalo tša nnete mane dilo tša go fetola motho ba Galatia chapter 3 verse 26 go fihla ka verse 28 bane ka moka le bana ba modimo ka tumelo ya go dumela Jesu Kriste bane ka moka ba le kolobeditšwego la ba Kriste le apere yena Kriste Amen. mo ga go tlhaole mojuta goba mogirika ga go motlhanka goba mokulologi ga go monna goba mosadi le batee ka Jesu Kriste ya ere le kolobeditšwe ka mo Kriste Amen. ge moya o mokgethwa o tsena mo go wena a o di o tsena mo go wena ya ba o ka mo go wena ebile o go dira re ngola o fetša go kolobetša ebile o go dira re o belonge to this mountain Amen.
a e tlo ba fela ka mo go wena ka re ke moya o ka mo go wena ebile ona moya o o connecta le lefelo leo jwale ke mo go le modimo jwale modimo a e sa le ntho sa o makatsa ba re modimo o letse le wena no o na le mokgwa o file connection between wena le modimo mara o ile yo mo wena ka go kwa lentšu ba le latela ge ntse o le latela matla a itseng a theola ka mara wa ba kwa a nna ke sa tshwane a ke sa tshwana le mo lebe ke thoma o segologa ba tseba ntho e ngwana intragaletse bentse ke kwišela tsa bona ba modimo bentse ke thaba go kopana le lena mara ba le ngwana mabothaola ka re ke tlhakane something ya ke leba modimo kile ka kwa letlela modimo jwale ke kuketswe into a sphere and in this sphere ke tlhakane le modimo mo ke ntho e re inyakang then bebele ge re kolobetswa rena ba re kolobetsweng ka mo kreste re apere kreste rena ba re kolobetsweng ka mo kreste re apere kreste re ka mo šakeng lešaka le ka moka lebitswa ke kreste bale bophelo ba gago ka bokae bo fitlhilwe le kreste jale bebele poloso re ga bolela or in him we move in him we have our being go na le ntho engwe ya rena e tsene ka moarae mara e tsene jwang ka moarae that Holy Spirit ile ge e re kolobetse ya se re kolobetse fela ya re metša kolobetso ke is to be immersed go ba immersed go tswalelwa o coveriwa moka that's why le kolobetse ya tlabe palela banna ka ra ba tselo baptism ke mona yo ga sha ka metsi o sa tla kwala re wa kolobetse sprinkling le kolobetswa a se ntwa entwetse o na le go gashwa ka metsi o na le go kolobetswa ge o kolobetswa ka metsi ka mogwa no re kolobetswa ka metsi o bona re tsentšha motho go felelela bebe re kolobetswa ya metsi e tshwantšha ke se tshwantšho sa ntho engwe kore e re dirang kwa ge o bonana re dira ntho a nnete ge re yalwela ko swimming pool ke nnete mo tlhago mara botsebotse ntho ke tshwantšho ya nnete ye e diregileng a se ela re dileng kwa ya nnete kore moya wa modimo wa go aparela jale ge re bolela ka moya wa modimo re bolela ka bophelo ba modimo himself because God is that spirit. John 4:24 ge bophelo ba modimo bo go aparela jale ge your life is secure ke modimo le ge o thoma go ba le di-challenge tša motho go o thoma go kopana le mathata a mangwe o tla lebelela a go tabanyana go sa dia o tla ba onoko ka re bone le mongwe bolelweng o sekwa koifa gore motho o bolela strong man o bona tloga dilo mo tseleng o thoma o tshoga o sa motsepi mara o thomole mara this person o bolelela is a being ya o phela e tloša dilo mo tseleng ai all right re ke no tswalela kae Revelation chapter 3 kutulo 3 verse 7 and verse 8 amen Ndi kwelike bala ka mogao motseta wa kutego ya Philadelphia ngwalele gore o belela yena mokgetho morebeši ya sore se kgonyo sa Davida yo e re ga bula wa sebile ya ka go tswalela yo e re ga tswalela wa se bule mo o bula eng o tswalela eng ana mo ape modimo ga se yo bolela re ke a bula ke a tswalela o le ntwe ngwe ya bulwa mo ibile ya tswalela amen ape lo tsa bebele ke lo tsa nnete a di ba di tshwantšho tsa lo di tsa o se bona a re ke butsi ene nga tswalela ke tswaletse so wa lone ke tswalela ka ntse o ba ka re na within or without all right a re lona brother Sufi ore mediro ya gago ke a itseba bona ke go file mojako wo o bulegilego pele ga gago go file ke mojako o bulegileng pele ga gago jale go na le ntlo nngwe e butse mo pele ga gago amen a se ke rena re balela mo lengwalo la Genesis chapter 4 mo modimo a botsang Kaine are sin lies at the door amen la go pola lengwalo a re se biseme mo mojako so la letse senya go rodi entwe ke mojako wa engwe batho ba modimo bona bana ba modimo well ore ke mo mojako and then ke na le mojako mo go butsi mara ka o tswalela jale all right a re itlise mo le kwang se ka ba ntweng ka rena pile gole le batho kudu mo re bala gona re bala ka nako ya John Wesley ke Philadelphia Church 8 jale kereke e ore
ntho e dira gore a bule lebati wa le tswalele ke mediro ya gago ko se ka ja borapedi wa bodira ge o tla ka mo betha matsogo opela mediro ya gago ke a e tseba and mediro e ke tswere ke sa botse monyako mediro eo e ka dira go tswalele ko ntle jwale o se ka nagana kudu ka dithero le dikopelo mediro e ya gago mediro ya gago e tlo dira go qualify go tsena ka fa o ba o se ka tsena ene o ka tsena ka gore o tja lefelo lela leo nkere tla bole ka ntle gore ga o le ntho e so ene ya bore ka nnetse wena o mo yone jwale ke bana ba Iseraele le baditšhabe ba no nyatsa mo Iseraele a ba tsena mara bibele modimo ba ba bile felo na tsoko kare e ba dia ntlo nngwe ya ka se direng jwale bona bana ba le ba modimo ba nako ya Philadelphia ba ile ba rutwa lentšu la modimo ba rutwa sanctification ba rutile justification go latlha mediro e hwileng ntola ya batšea ya banameletša ba bea mo justification ba rutwa go phela bophelo bo botlini ba beiwa mo level ya sanctification ge ba seno kwa sanctification modimo a bula monyako gane next step after sanctification ke eng baptism of the Holy Ghost. Yes. So what is the door? The baptism of the Holy Ghost. That's what. Jwale ge re bolela ka monyako o bulela bolela ka baptism of the Holy Ghost. Amen. Alright. Jwale e be se ka phoso ge polosa ba butsana le ile la fuwa mo mokgatho wa motlhale sekolwana o ba butsa gore a fa le bone ka thoko tselana mola la sekolwana le yo rapela le sukulugile ba kile la bulela la bona lo tsere bolang ka tsona yo ba le tšaka mo kerekeng ya Jerusalem ana. Because or I am the door. Mara wele ule ke tla ba le nna go tla bofelo ba lefase John ere ke tlo le romela molodi o mongwe eating the spirit of truth. Yes. Mara ka se ka le tlogela le diteng ke tla ba le le wele mo Holy Ghost ke ma ke yena in spirit form. The door ke yena ke the spirit of God. Amen. Mo Jesu Kriste o ba le mo lefase le a tsama lefase le e le motho a dira dilo o buile gape e le yena Holy Ghost. Yes. Holy Ghost a ile ba a feeling is a real thing and ge a tsena ka mara hao a take over bophelo ba gago ge o dirile mediro e mebotse ya go tshwanela Holy Ghost then o a go bulela o thoma go kwa lotse di bolela o thoma di bolela a o sa nehelwa o a bona jona wa bontši gore bona o bona dilo tše motla yena mo mokgetho a tlile he shall lead you. Aka moya mokgetho a nkisha kwa a nkisha go thabeng wa bona mo no leader Holy Ghost. Amen. All right vale thaba e kgethwa e wa tseba motho ga fitla mo a fellowship le mangoloi a kopana le mangoloi go lo ja di ka ba ja go makatha zape John ba tseba gore batho ke bo mang John ba tseba batho John ke motho a kere John ile a fitla mo lefelo leo mara a fitla ka kwa bana ba modimo ke la makatsela o ile ra fitla ka mona go le yana bona re mo ape mo ke filwe plekeng mo motho a do tsena ke tsene mo lefelo le leng ke bontshiwa le go dimo ke bontshiwa ko kae a bona speed se se mo mola a bona rae le ke le fortunate mara hey speed se la se ka onana se montsha mola John ra ba yo lo tshare wa speed sa modimo ke o locha a be jo locha fela bona lengwe lo ile a be John ke motho tse ba re motho ke ha fetša o locha mola a kwa speed se la yemelela wena ke nna a re ke mang ba re ke nna bro o ba re ga le ke lengwe lo a kwa jelo ke motho o mongwe ape so re na meletla or khane shiwe brother e ba le mo e be ke re a ke ba le mare le tla dia re bolele kudu ape Amen. Mo Revelation la bona fellowship ba le motho that's what Bible ere le amogele ba Amen. ke ba eng ke mang ba nga se batho ba tla kana pela ere wa e senyela ba ngole kana mistakenly le ka mo line jole motho le leng le wa bona go ne le ntwe ngwe di ila gore jole ka re o fellowship gore power ile mo motho gore motho a ka tla mola di ntwe ngwe le botse re tlwaela ba idia ke mangeloi bare Jesu Kriste ka moso lengelo la morena la theoga la tlosha lesuka mo dibitleng jole mola o tlwaetse ntwe le idia ke lengelo la morena le theoga tsa le fadimo mo gotle o yo bona mongwe wa tswela a tsamaya ka skipa le jesi a bitla mola bo tsa lesuka re toa mo yeko gore batho ba modimo gane
Halo bali ile ke le ngolo ba le o. Hallelujah. La isora ba le. Le sonye le kuitshoro mo re le gona go diragalang. Le tse re di bolelang di ka motho go tse. Re fellowship ra re share the same powers, the same access, the same God, the same place. We are citizens. Mo dulang gona re dula na mo. Amen. All right, Revelation chapter 21, verse 9. All right, Arno Balamo. Verse 9 reflects like verse 12. Revelation 21 again. Amen. Mongwe wa barongwa ba le ba ba shupao ba ba bego ba swele merusu e shupao le kotlo ke shupao a tla go nna a bolela le nnare ka go bontshe monyalwa mosadi wa kwana a ntisha tabeng e kgolo e telele a mpontšha motse o mogolo wa Jerusalema o mokgethwa wo o fologago o etswa legodimong go modimo. Amen. A re tshwaraganyana a nkisa ko kae? Jerusalema. Mara Hebrews e reng a rape mo a re ditlile go thabeng a re thaba ya hona ke Jerusalema wa magodimo. It is a mountain. Well, John le yena o ya mo pulo sa ba le gona ya fitla mola o isha ke an angelic being or o mongwe wa the seven o mmitša lengelo a re motho o lengelo le langisha go thabeng a fitla mola ke this place a fitla mola ke ra gona le the church of the living God, the saints made perfect, angels, what? A bona re mo a ba bona le modimo ba re mojana wa kwana jwale ba re o a theo ga o tla lefatshe. A bona re bonna jo bona ke bona eng. Mara ka go Paulo se boletse a re le tlile mo thabeng. Amen. Jwale wena o bone na wa tshwantse jwale o mongwe sho moya o motšere wa moša go thabeng. The mountain is there. A fitla mola a khwetse diphidi a ba botsa le keleng le leng gore e tla go bontsha go thabeng ela. A fitla mola a tsamaya le lenyelong. John a tsamaya le lenyelong ba fitla mola ba dira dilo lenyelo le mmontšha a bona dilo tse di botse fela mosadi wa kwana. Ba re motse wa ona o ne letšatši sepidise o to bona re ba le tša gore yang ke tšedi sepidise ba re ke yana seetša sa gona kore a ke se rona o ka ikwešiša jwa nagana ba re letšatši ya letlhale ba re shu ene ke yena o tsamaya mola ke yena bonegile poleke ka moka bona gore go diragala more ya mara gape re kopana le diphedi tše dingwe jwale mara a no ba sephedi sa go bonega motlhe re mosadi ake jwale ba re ke monna a renane o laetile poleke ka moka ape motlhaganya le se sebeng motho jwale ge e le gore ke yena o laetile poleke ke monna a rena ke rena eng so yo ba re le seetša ka tsela e nngwe re ka no ba re limita ke name gore re tseba re ge re ka tswa ka mo ke rena eng. That's why I can't know more of Allah. No. Amen. Arabale Baradal Sufi. Yes. Una leta ola mudimu. Yecha sawa na se swala le salibye le bukhokwa la talama ye phadiba. Una le murako o mogolo ona le khoro tše lesome la metšwe mebedi tše di ukametšwego ke barongwa ba lesome le metšwe mebedi. Dikgoro tšeo di ngwadilwe maina a meloko e lesome le metšwe mebedi ya bana ba Israele. Amen. Kore a hwetše le romala dilo tša ona apete ke dilo tša mangelo e fela ka mokgwa a tlwaetše batho ba phela ka ona mo lefaseng kwa o ne hwetše le gore mo ke dilo tša mangelo mara a sa re ba re motho le o gatilo a le lebelela mabitso a digati tša ona tše 12 a re ke a bala ke jelo bale mabitso a mosokare ke a batho ba le ba ko lefaseng ba le ba 12 bale kore a ba le question ya mara ga botsebotse ke batho mo ore ke eng gore a tshwarana motse o dula batho ka mohare go na le mangelo e ka mo gore batho ba ke bona mangelo kore wa e bona jwale go ka re o le mo o leng gona wa ya mo go chapter 22 brother Yusuf wa bala verse 8 and verse 9. Amen. Mokwili mmone wa ditaba tše ke nna Johana ka re go di kwa le go di bona ka khunamela fase na o ntša morongwa wa go mpontša dilo tšeo yena a re ge le sa go rialo
nna ke motlanka boka wena ke etša wene le bana beno ba baprofeta le ba ba gomarelago ditaba tša pudi a le nna ke swantse ke dumele bukae amen yana buke ba re o e ngwala le nna swantse ke dumele alleluia jale o na le bothata ba re motho ke broaka kore yena o ba bona lengwe lo isepedi se se leng ka godimaya ke re le rawa le yena o mo level ya selo seo ebile se a mmotsa gore e seng go fela ka re ke go botsa seo ka re motho mongwe modimodi o le ka le lenyelo ke nna motho ke nna moprofeta ka mo semoyeng wa mpona ke nneng ke moprofeta ko lefatshe kwa ke moprofeta mara mo mpona le wena o no ba netso ke ngwaneng le kwiši mara letso a se tsa matšhaba kereke letso re dibelelafe le kwiši letso dingwe ape o kry matšhaba kereke le na thabile so a ke bolele ka matšhaba kereke mo ke bolela ka motho a kwiša re go diragalang mara bana ba modimo se kry-a gole kere jwa le bona candidates of fellowship with the supernatural wala monno la ka o latela lentso lela wa tseba monno o ile a ba ke khwetša le ko a bona le strong sa modimo mara wa tseba o thomile kae yo ba monna le ka bophelo a thea dithapi sa se tseba yo ba o tshwara fish a yo thuša ke ge ba re ntatele a senyatše mara monno ke ma a bona monna e le motho a tsamaya le monnola a ntše a tsamaya le monnola ntše ba re mara moruti wa rena ntše a fela multiply ngathabo tšateng ba fela a bona ngatha borotho ba re mara o dira jwang borotho a bongata ba ngwana skaftin sa ngwana moshimanyane mongwe ba tsere difishi tse kaenyana le dibansi tša ona a ngata jaja ke 5000 ba bona re man kgane wena matso a hao di a jwang a rawa le dumela le sa tlo bona tše dikgolo e ba re gane ba ko kereke ba kry-e le rawa le tše di feta kereke e go na le matamangwa o tswa ko re sa o tsebeng ba tsama le ena a ba seetše ga a fetša go ba seetša a boela ba motho a se ka ba la botša motho ke nne gore yo kgane re tsamaya le eng ke motho ba se motho ba re molaesa ba sa ba tsamaya le ena a ya ko pele kwa then tšatši le lengwe a thoma o di a bona ka mokgao ba ke khwetša ba le ko le godimo pone bona re ko kae moraonyana ba tlhakana le bona batho ka kwa le godimo mara o mongwe re gale o mongwe ke leng eloi ebile o mongwe šenya ko khulamele o mongwe a re bror se ka e dira ka mokgoo a e tsamaya ka mokgoo bona re ya ko kae gore monna a batla o lebelela dilo tše le mengwaga e tlang ko pele o thomile pele ka o theeletše that voice follow me jale molaetša re o reera bademone kore re galemele re tšeding a se ka ba la re nyako imetša motho ka selo molaetša ko gore ka moka re be prepared go tlo kopana le tše and o tse re go sa kopane le tše go ne le tše dingwe tša gona do di bala di gonana ka o tlo kopana le tšeo mo ba re ke lelo le itikitlano tša mene go na le dilo tše dingwe o tlhaka le yona yeo ka sethee meno a sa tlo go tlhana gore o kwaga le a tshwara bana ba modimo mara re se kry-a gole ka ditsaba a ke le lebogeng bana ba modimo modimo a kuta tlhonofatša lo keletše a re inamiše difatlhego tša rena kgoši ya rena wena modimo sepalelo ke selo le mo manthapeng wa letšatši la dikgono sa buša gape re go batamela modimo wa ka re ya go leboga re leba lerato la ga kgoši ya ka lekolo botlhoko tše yona o dile ka tsona kgoši ya ka mo letšatši la dikgono leboga lentšu la gago papa la kutulelo kgoši le le tlile mo itlha ya bofelo gobane o re rata a rate re tlhoka tsebo modimo wa ka re a tseba re kgoši ya ka tše re di botsana re le batho ke bonnyane fela ba se re tlogo se bona ge re tsweletše pele sefatlhego sa gago re a kgopela jalo papa re fe maatla le tumelo a o tseba se wena o re dirileng sona ra maatla tlhe re kgone go amogela lentšu le ka tumelo papa tseba re ka godimo ga bafenyi e ba lena jalo sa tlo tsamaya re ya magae ba rena a fapaneng o re tlhonofaletše tsotlhe se sa tlo thoma beke modimo wa ka tsena le rena ka ra beke o re fe maatla re tsamaye wa tumelo re tseba re kgoši ya ka re batho plus re batho ka go feta go ba godimo ga motho wa tlwaelo wena kgoši o ile a dira motho o moswa ga maatla o tla go kgone go boelana le modimo ra maatla re leboga tseba re boelantšwe le wena kgoši ya bophelo ebile re file le maatla le bokgoni ba go dira dijo dingwe ka godimo ga tlhago re leboga le jalo papa tlhonofatša bana ba gago se ke ra nyamiwa papa ke mathata le maima a leeto re tsere modimo wa ka ge re le bafenyi mafelelong kgoši ya ka re tlo tswelela re eme kgoši ya ka re phadima re le dietša re kgopela jalo papa tlhonofatša bana ba gago kgoši ya bophelo o re tiše le jale ka keresete jesu re kgopela ebile re leboga amen